Zilerazos e ristoradores sun protestandi puite eren torrar a triballare. Plus de 200 persones, ustumanzanos si sun sortias in Casteddu in Prazza Garibaldi. Fabio Macciò, suiada maniaus a protesta de sos zilerazos e de sos ristoradores, annau: erimus solo poder aperre sas attividades nostras e triballare tranquillos. Plus de 200 persones si sun sortias in Prazza Garibaldi in Casteddu, non solo zilerazos e ristoradores, ma vinza sos triballadores de sas piscinas, de sas palestras, sociedades sportivas, teatros, cinemas e tutte usas persones in spettaculos musicales. Ma ciò seguiu a narrere: non querimus ae per un aboluttu o ae guerras ontra a sos itenenza divisa. Erimus ibia idaesa politica umprendan sa situazione meda grave de parizza a familias e non tenen plus un triballo dai plus de un anno. Sos triballadores totu un cordo sun protestando per ponne fine a questa crisi e esto rugunando in un montone de aziendas. Sordi questo movimento sun pedinde de salvare non solo sas aziendas, ma vinza sa cultura, si sport, sa musica e tutto sos triballos sun rischiando de morrere. Hanno maniato un cartello mannu e posto in Prazza Garibaldi. Si a pusti de un anno, gemurgalu tutto in rubiu, has de serraus as attividades sbaglias.